Ndi inwe ya yunivesithi dzi divhesaho dzhongoni la Afrika. Yunivesithi ya Venda i dzhiiwa sa inwe dza 15 dza khwine sa Afrika Tshipembe. Yo bveledza mazhaka nḓila manzhi a re ndo tshumelo dzo fhambanaho, fhedzi zwo dzhia vhuḓikumedzeli vhuhulwane vhukuma. Hafha fhethu ho tovha Edimani Agricultural High School. Miṅwaha minzhi ya shumo sina zwifhaṱo zwi no nga hezwi noni. U swikela he muvhuso wa kale wa Venda wa Limpopo vha tshi ṱoḓa loan kha DBSA uri ri kone u fhaṱa hezwi zwifhaṱo zwine ra vha nazwo. Na musi vha tshi sedza vha kone u vhona zwifhaṱo zwo fhaṱiwaho. Mara tshihulwanesa ri khou livhuwa government ya vhorine u bva nga 1994 through the Department of Higher Education and Training ro kona u wana tshelede yo lambedza zwifhaṱo zwoṱhe zwinoni zwine zwi kona u supporta academic project ya vhorine. Matshudeni ya kale vha ri zwo vha songo leluwa, fhedzi vha ri vha khou shela mulenzhe kha mveledziso ya yunivesithi. Mafhungo a masheleni ane a ṋetshedzwa matshudeni uri vha kone u isa dzipfunzo dzavho phanḓa yo vha khaedu khulwane zwe zwa lida kana zwe zwa livhisana kha uri vhaṅwe vha matshudeni vha fhedze vha si khou kona u fhedzisa dzipfunzo dzavho. Fhedziha tshine tsha nga tshi ya ri rudza dzimbilu sa zwino ndi zwa musi ri tshi vhona u tshi nga ri issue ya funding i vhonala i tshi nga ri NSFAS i khou improve kana funding i vhonala i tshi khou engedziwa u itela uri i khavare vhunzhi ha matshudeni. Ri vhone vharema vhashu vhane vha bva kha vhupo ha mahayani vha tshi khou bveledza dzipfunzo dzavho vha bveledza miloro yavho. There is a very good relationship between the university and its alumni. We have created a very good symbiotic relationship because there is constant communications and constant meetings between university management and its alumni. And in many of those programs of alumni, we do make a call that our alumni must contribute towards the development of the university. Matshudeni vha zwino vha yunivesithi I khou aluwa zwavhuḓi. Ri takala nga nḓila na vhori university ko rana zwithu ngayo I khou aluwa even though the challenge dzi tshi vha dzi hone ngena ngei, mara ri a tenda no khulupela uri dzi ḓo correctiwa in future, and also as student leadership we're going to be there to be assisting as well. Sa iṅwe ya nḓila nnzhi dzo pembela miṅwaha ya 4 yunivesithi dzo ṱanḓavhudza thema mveledziso nga u vula campus nga Limpopo hune ya vha kilomithara dza 107 u bva fhano. Lutendo Bobori, SABC News, Thohoyandou.